Hari ni video ngan pen EAP kuno ban apply na benta kitigi post constable GD kebetulan hadu live kenai hajar saus pak prop hui teligi post kata apo keri India hi brok hui tepo kestim Meghalaya aru kidon lagi spa bat ke hajar teligi post tambah ada pikwa bentip kono teli apo Meghalaya ngan sapen EAP hak hui pete ka video te yak ngan hikai EAP kumno bapin apply ya kita post tang lomba ka mobile phone tedin bapila page ya ka video ke jonga seklik ya ke description box kabadon hapo jong ka channel ke jonga te hadin bapila klik penyu iya gani ka link dani official website budon hang tu klik hang ne ka link ka ngala dia bantu direct link ban apply klik hang ne tekan redirect ya pi directly share ka page jong ka SSC di hang ni ngarong ipi lada day ki candidates ki bo 4 register yelade hapo ka staff selection commission pha ban register shwa ti lada phila dep register omle lera te pha ban kan mau ya u password bat u ID jong pi teng ne nda phila le nang tu directly kan lam shagane ka page Tingne pinyu I one time registration te pia ban register shwe lade personal detail password creation additional detail but declaration te din ba pila dep yakini te kan salam supi shagawi pada page to tito mentang ya continue ya kan ke page marble ini kade tangga preface te pia ban continue hangnya ta hadin ba pila dep ban continue ya kan ke page pile kono kani ke personal detail dani ke bapia ban pendap ya ka benta beshimet jong pi one time registration dani bapinyo ya OTR do you have a Aadhaar card lada pidon Aadhaar card pi type yes lada pimdon pi type no tu ti nagling jonga ngan pen EP ba ngadon yo Aadhaar dengan type ni yes tamba barbor ngidon kami u Aadhaar card so nata kadaw lada pimpadon yo u Aadhaar card ru pi haban election no namar ba kan kampen suk ya pi hakiwe ki por hakaba ba nagling jong ka SSC ka pendon kam dane pisha khot dane pi pass ya ketika examination di hang tu pendap ya u Aadhaar card dedin ba pila de ban pendap yu Aadhaar card hang tu se verify Aadhaar card hang tu dedin ba pila de ban verify type of identity card ka type of identity card hang tu pi klik nang tai siliang okay mlilere namar ba pila de ai yu Aadhaar card hang te phimdon kamban ai kani ka type of identity card hang rela da phimdon Aadhaar card hang te pi klik nang ne number don ne u khnam ti kan sapni pi ID card voter ID lane ka license data te kan pini pi te pia ban nam tu sependa pada yu number hang ne identification card number ti henry gitu candidates ki bala don Aadhaar kan pensuk ya pi shu abit de o Aadhaar card number jong pi idin kata ane pendap ya ka kerteng ke jong pi as per matriculation certificate pendap haya kerteng kenang ba pin number kena lene pin number kamban le ya ka correction don kamban tho shri lene smriti lene master measures kumto tata tho direct live ya ka kerteng ma verify candidate name so verify kerteng ke jong ping tu have you ever changed name yang tu click by no kim pat don kamban change ya nim ke jong pi te don kamban de ing tu te hang ni number 5 de gender you click hang tu lada pi de contation lang te sa verify hang tu din kata
number 6 date of birth, date, month, year. Yang tu date, month, year, ka tarik banai bat senam, so verify hang ni. Anta father name hang ni pihak ban pandap ya father name keteng jong ipa jong phi verify father name. Mother name number 8 I keteng jong email jong phi adin kata verify mother name. Matriculation or from the class 10 education board nani pi hang ni pihak ban select ia ka board ke jong phi ba ngi de postin Meghalaya kamut Meghalaya Board of School Education nama hati kapan ya class 10 same tu kene Meghalaya Board of School Education so verify yang tu klik dah keju hi rule number uni phi haban pendap yu rule number haga class 10 te phi haban page na ka admit card la ne ka mark sheet ke jong phi ba phila yo ha class 10 te sa pendap hang ni te verify rule number hang ni ju hi rule number year of passing kasnem ko ba pi pass ha class 10 pendap hang ni sejit kasnem Kita verify year of passing. So verify yang tu ujuk username berpi pendap nanti. Highest level of education lada pi la pass ki kedan ki bakham shalor. Nalor ka class 10 la pass 12 BA kumta tate degree seneng. Ti pila ban pendap hang select hang tu ka class ayu ki berpi la pass class chujrong. Tom lele. Yang ta verify. Candidate mobile number baru khalai candidate mobile number pihak pendap you mobile number engta email ID khatsau engta hadin be phila de pendap I gani pinsa save save hangne button hani button save and next save be yang tu te pinsa yo ya OTP first of all pendap show ya mobile number pe ngan pin inuk sai phi hangni mobile number shubu Tedin ba phila de ban pendap ya mobile number un wan OTP ho ni mobile number te phia ban pendap hangte hadin kata hadin ba phila pendap ya email ID jong phiang toru un wan OTP hapo ka email la ka jong mobile number one ha message kadba na jong email ID un wan ha ka email ID jong phi hi te phia ban page ha ya OTP sa pendap hangte hadin ba phila de ban pendap la ne ban verify ya kita ki one time password bisa save but next no kan saton ni pi chakoi ka page ale mentang ne ngan peninuk sai phi din ba phila de ya ka take personal details ba phila de ban pendap lut gi jingdon kamber khoi te pinso bha ban klik hang tu ba ngala de bong ba tho save and next te kan salam yu phi sha kani ka page Mde directly hang ni kan wan hakui ka page but na kata ka page pin click continue but kan sami kene te ka SSC ka send ya registration number ha mobile number but kumjuru ha email address but kumjuru password phim don kam ban create password handai kila ai lupa password hapo ka email jongphi but kumjuru registration number Tiang ni pin pendap ya registration number baru password. Nang ta din kata pihak ban pendap uti captcha uti badi ha kani ka
register page jonga kami JEMKD ringam tip IP handai pi pendap do ti captcha ni tambah registration number buat password di bal ai lupa hapo ka email ID jongpi lane ha mobile number te pihak ban check nang tu mentangin ya check ya u email ID but ya password ngan pendap hang ni pet hang ni hadin kata ngan pendap captcha dengan sa sign in tang kata hi hadin bu phila dep ban pendap ya u registration number but u password ba nagliang jongka SSC kalasen te piklik yang tu boto continue te kan lame pi shakani ka page tengne pihak ban set ya u password ujong pi watmai nada pi kwa ban change ti change no hang ni bu do u password u ba pp kan mau te pihak ban shina hang ni tu pendap sho ul password hang tu password u ba pihak na ka SSC commission but pisa type hang ni ya u new password pe new password hang ni pd bandon lakum no pratli ki karakter udah crowd di bandon udah grid di bandon kin number di bandon but kitu ki wiki karakter di bandon so sa confirm hang ne hadin kata pi select ye gini ki question select gini question select no question room nilai sa answer te what city were you born te Shillong nang ta what is your favorite movie ne pi abon to hang ne to din kata to ngan pendap shoy gini hadin kata bisa klik habang kani ka button betul save but next tidin ba phila de ban shna ya u password batmai jongpi te pin klik hang ne betul save and next te kan lami pi shkani ka page ha pin to ang ne success te pin klik hang ne okay tidin kata pin pendap hang ne hello candidates hang ne pin pendap ya utu password uba pp la de ban shna hang ne te sar salok in no mata te uni di register mobile number te registration te shu copy yang tu saya hang ni space yang tu te password hang ni phila banto benda view captcha yang tu tw so login tapi itu kalau empat bisa kini additional details yang ni rupiah ban pendap kategori kini ba rokai kini gijing dan kam kini brokoi pihak ban pendap dengan batai pi kategori nanti pihak ban pendap select untuk ST verify ST nationality citizen of India visible identification mark nak bantu tu mul TP type no nangta permanent address yang ni pendap nangta state district lawan pendap kuno pin code nangta address kani ketika is permanent address same as permanent address kani di present address kani di permanent address
Te pendap lada di kejuk pendap unjuk hi lada pisa la kejong te pendap la kejong ru menilai pin code pendap tu pin code tidin ba phila pendap iti address hi te brok khot te sa klik hne beto save and next kala lami pisha ko wi pada ke page last and final lima Shusuru hadin ba phila dep ya ketika additional details ka bangala de ban batai phi te phila de pendap lut brok khot te phisa klik hang tu beto save and next kala me pisha ka ne ka page ka ne ka de ka declaration finally te shu klik bet hang ne a box itu kala wan rong mene klem don rong te mata kala wan rong tu ata sel se declare no hang ne itu successful the declaration submitted successful yang ni kalau mi kene ka registration details chung piang ni kalau mi te menilai ra kalau mi itu registration detail nang ta pila ban screenshot ya kan ni pila ban screenshot nang ta ban apply nang ta ki post pede hang ne pe kedon hang ne kini ken application start date na du santarik na maknai en hadu sautrik kane kini ken kadi ka la ini tela da pikwa ban apply di ki post ru ha ka ban kaleng jong ka SSC ka pentip ye ki notification kin pau be hang ne ti phim don kam shu shi sen ba phila da ban register shi sen de bu bhai ye utu register mobile number but u password te kide hi ki badon kam tela da phikwa ban apply ha ki wei pade ki employment news la ne ki khubor lai kam ha ka ban kaliang jong ka staff selection commission ka pan banaru chu click be the register mobile number but kumju ru password kan chulam be phi ha ka ni ka page sa page hi yang ne ke ka ba pidon kam ban le ka di be tang ban chu apply tang kata hi la biang phim don kam shu ban sedang na ru ba sedang ban le you register page nang ta ki details personal details ki jong phi pat kum ta ta hande la da phila dep man ta chi sen kan mau bha par nok da auto hi ju u register mobile number ba nakleng jong ka SSC ka san ye phi but u password u ba phila de ban china hi bu bha tho bha but next time phi use to hi ban apply nam ta ki we ki post itom ta ngin ya page hane ban apply te click be hane apply page yang tu kal alam hi phi sha ka ni ka page te nole don kam banda batai kite dengan supini bit yang ni directly bit ya ban klik yang ni betul fill form te shwa kata bit yang ni kadur kam tam ka passport size ke jong phi ka de kam de ban he ya ka 8 kilobyte ban sai na ka banta ka signature ru kam de ban he ya ka 8 kilobyte te ya ban shna bha ya kene ka dur lane ka signature ko jong phi kabade ha ka GPEG lane GPG format te ngan sapani ya kataru namar ba nada phi scan lane phi submit direct da ko dur ko ba phi click dong ba ko mobile ka nomlong hande pha ban china lane pha ban edit te to kata pe hang ne ka hai but ka dimension hang ne ka don ka width but ka height kan de ka width kan de 6.0 cm but ka height kan de 2.0 cm ti phya ban sina ha kan ne ka dur tinga sabatai phi page ha ya kan ne ka video na ru sedang ru ban kut khang ba pin tip kum no ba pin apply ya kan ni post te fill form hang tu ting tu directly kila wan kini ki kerteng ki jong phi hang ne si sen bai phila pandam te kala wan directly hang tu te mdon kamon pandap ai hang ne ha ka ban kong namar hang ni kidon hadu santali ki pat te klik be hang tu to next hang tu
te hangne kin phabon pendap ya ka educational details ke jong phi te hangne ru kala wan lupa hang tu kum tu mdilei ra kala mi hi te kei ka ba pidon kam hangne tangka percentage hang tu pat hangne te phi pendap ya ka percentage hangne pe candidate who do not have their percentage mentioned on their mark sheet due to COVID-19 or can enter NA phila ban chu enter NA hanne la da phim don percentage la da don percentage te pihak ban pendap hangne confirm that's a safe actually 80 here okay. Tidin kata phila de ban pendap begitu berkhoi pendap percentage te sa submit nang tu betok save and next kala lam pikem tu sa select yang tu te kan lam yang pi second ke page hang ni ha additional information whatever you are ex serviceman te ngum tu te hang ni age of relaxation kan day st tiap ban tik ang te yes kawan ni sang tu review hang tu hang ni kan wan ra biang shupi shaka additional information ke part ba a te preference sang tu kawan pendap preference 1 kan ni ka badi ka please refer to the new exam center mo kane te pihak banjit ba ka exam center ngal ong ye phi ba ka exam center hapo shillong rugodon te pitang shubakla banjit de kiwi ki center te phila kut artat te snobha banjit da ka center ka badi ka north east ka bahap hapo shillong kane NER shillong san sau not iwe klik de tu nang ta hane ru ko ju hi okay hangni imat ka preference 2 hangne yo let's say kane ka NER Shillong ka bai pijit ka la adap ki sit egim tu te pihak ban lech gi wei pede te jit te gi bakham jan ti pla ban jit te kane ka Guwahati nang ta hangni jit da kane ka Dibrugarh to ndek kum tu mo tamba tikana bai ba pinyo abo Shillong lelera kisu ai tangka preference number hangne the medium for computer hangne phile daga english ha ini kitin hangne tangba ni khasi ni haban tho daga english the verify english klik ba hangne ru yo le se phi bakla ban klik te pyala haban tho de kiwi kitin ba phimnang watang khndiat ru ban karen ban tho te klik be daga english hangne mo are you a national cadet corps no to nang ta
no kaneru ngang tahang ni pendap Meghalaya niru Meghalaya verify district laban verify ke district ke bai pipishong nele nta je untuk no reference of the post for CAPF or organization te nanila da pikwa ban apply na kumta ka post CAPF te phaban pendap hang ne yaki refer number tamba try mdon kam re kane post detail or don kam he ban pendap hang ne pe phaban select yaki ne ki names of CAPF or organization ma kan di kan number A di border security force BSF, B di CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, NCSSF. Digit ba pendap di kini ki postcode mo A B C D page ba hang ni ka name of organization ayu ba pipi kwa ban apply ti pi hang ni please refer to the notice para to hang te ngan pendap A verify hang ni ru A pihak ban page namar hang ne kini ki box ki shong kat kum ka jung don ki tu ki serial number ha po ki organization but ki ai code ma pe ke BSF kan de A di phimla ar ban tho BSF ha kan ka second box hang ne yang ne pihak ban type bit B C D E F kum ta ta okay la sutu ngatharai hang ne ban pandap ikini ki para number yes klik hang tu okay Tito hadin mapila dep ban pendap UTU preference number jong ki organization dan CAPF ti hang ne hajing sangal ada ban pendap te piso bah ban pendap be ki detail sangte A B C D E F G hang te jrong ru A B C D E F G te pendap ya kita ki preference number hadin mapila dep ban pendap kita sa klik hang ne betok save and next kala save hang te kala thok success ngathrai pila sutu ya kata te mene nganang mut ba ki pha pendap tang ka number of post mde pi pendap be ya baro ki details sangte ki bade ki organization so tangkum tahi abai de bat kani ka page dengan klik no hne bato okay tedin kata this is very important ya hang ne phi syam kani ka page ka ba long ba konsan hadu kata-kata ha ba pihak ban upload ya ka photograph bat ka signature ti kembang ala ong pi pihak ban shna ya ka dur mdere ba marsin shon sa upload no lane marsin dep sign ha ka paper upload no kumde be pihak ban shna ba kata ka documents ka jongpi kamde ban pam ya ka arko kilobyte ka bderu jong ka JPG lane JPEG kata berdei ka format jong ka documents ka pihak ban upload hang ne itu hang ne capture live photo pe pihak ban capture ru ya ka live photo tak bomut pli nang ne bisa shon ka dur ndere bong ba shon shwa sa upload ru ndai pli yo ne u capture live photo ki allow hang ne ti pecho lawan ka dur mo lawan da ka selfie kamera Kendai ke bak clear ha hajing sya
baru lada phim la ban capture lene ban sion ya gadur jungki lengba kane ka notification application page je mlele hi klik ya une QR code hangne nang ta sa download ya u apps bat session ya gadur. Then if you are unable to capture live photo with your device, scan the below QR code to download the app from the Play Store. So you have to scan, you have to scan your unique code and just download your apps. Upload your photo. Ini but upload your photo to. Edin by pila dia ban, scan your name, download your app, Sean Godus upload that long. Yang ni pada upload signature. Upload signature hang ni. Ban upload ya signature hang ni orang kadi tang 30 kilobyte hadu 40 kilobyte. Ke format hang ni ke dimension ke de driu centimeter ke lenter lani ke jingyar bat 8 centimeter ke jingjrong lani ke height ni nak bunong. Di pihak mencina kita kedua. Desa upload hang ni kalau long baik. Itu mentah ngan hadin bangal adap dengan sawan biang ipi aku ipadi ke page mo. Cuma dah hang ni pada hadin berpila dep ban capture ya gadur gojongpi di hindu hang ni baka la pediang kemutkan pau kuntu kun gadur gojonga but lada kam pediang kemutkan tho like hujat ki hang te pinciam bakan ai red mark ba gadur jongpi kamlong ya hadin baka la successful kemutkan pau no kunte gemjuru kani ka signature te lada pim nang ban shina ngan sa pini pi hakui pada ke video leni pila ban comments ya leni pila ban bu ya ki jing keli ki jong kiru hapo di comment box section ba ngan tip la ngan hikai ni am kumno ban kredit ya kini ke signature te page hang neru hadin bangala dep ban upload te hang ni ka thok signature uploaded successfully rela da kamlong kumut kan pini ki karet mak ki ban upload shibut hadu bakan dalong kini ya din bakal biang kumne te nak no ban upload save and next hang success okay te tu din kata pi pendap no hang ni ken iki jinon kambaro ni kala pau ni kudu changa hi te pada pi save nong turu kala biang hi nang ta okay so show kata ngan go back dengan pi search scene dengan pe ke preview form hang tu ke preview form page hai ki tu ki je ba pila ada ban pendap hai ki ba la de ti ke tu brokoi ti pundon kam ti tu brokoi ti kini gela biang lo brokoi nang ta sa save and continue jadi ba pila save but continue tu kini kan titik hang tu agree dia pendap you kat chau jongpi te kani ke di ke declaration mo ban pen sisa ba pila submit te to te din ba pila de ban submit hang te tikna ba kala dia te mele da to tangkom tu phile na ko banta no ban apply ya kita ki post ibade jong ki constable GD te hadin ba pila de ban apply tangkom tu hi kala biang te sa show update ya ka notification hadin ba kala de ka notification ban pentip ip ya ki exam bat ta ta te kan don ru ka correction lada you let's say pim bat so tikna ya kar kom pendap ke jongki ti pla balik ya correction ha gitu kita ri ki bangala de ban bana ha ke video
din ba phi la dep ban preview ya ka form ko jong phi te sa click hang tu bangal dep ban batai mana ganesha din nang ta pe da phi la submit ya ka te ka form hang tu kan sati kum tu form received successfully nang ta content verification pending ka ban verify kadang pending te lada pi kwa ban check go to dashboard ban check beng rei lada pi kwa ban print ya ka application form su click hang ne yan ga di application form ro la pandam te print ya ga ne application form go jong phi beng ne kadur kala ban ha num shai tong bam ne le screenshot de ga ne na ne sa tang kum tu hi la biang na mata ba phin apply ya ki post